Salut tout le monde, non pas monsieur Oli, puis c'est toujours un plaisir pour moi pour me présenter nos choses ça. Invité nous aujourd'hui, c'est un petit très intelligent qui passe sur le plateau, même j'aime toujours dire nous. Oli TV show, c'est voir nous tous, so petit ça passé, je dis pour le faire un petit parler avec nous en espagnol et en créole. Ça ne va pas faire trop commentaire, me présenter l'only. Hola princesita, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Zuleika. Te llamas Zuleika, su nombre es Zuleika, no parece Zuleika. Zuleika, ¿cuántos años tienes? 5. ¿En qué curso tú estás? En el último. Nous demandons qui a agit les 5 ans, sur les nous que dans qui classe lié. Zuleika, me dijeron que tú eres una niña muy inteligente, ¿no verdad? Sí. ¿Qué te enseñaron en la escuela? En mi escuela como que a mí me enseñaron a estudiar, cómo ser grande para yo ser. Y cuando sea grande, en mi escuela me dijeron que puedo elegir para ser grande. Y yo en mi escuela me preguntaron qué puedo ser cuando sea grande. Ajá. Y yo dije que quiero ser doctora. Tu quieres ser doctora, enfermera. Guys, li di nou que dans l'école li yo montre li écrit tous les bagages positifs et yo dit l'el grand qui yo mandé qui ça li remen, li ta remen étudier, li dit li grand li ta remen devenir une infirmière. Una pregunta, Zuleika, ¿por qué elegiste enfermera? Porque puedo sanar a la gente, me gusta ayudar, me gusta trabajar, me gusta compartir. Wow. Moi mandeli bon, moi quoi qu'il y a plus là nous qui parle espagnol, guys. Moi mandeli pour qui ça li choisi infirmière, li grand pour li dire parce que li remet aider moun, c'est parce que c'est pour le cas soigner moun, li remet jouer, li remet partager. So ou déjà ouais c'est un petit monde qui gagne en pile là mon aquel. Zuleika, usted puede hablar un chin creol con nosotros, ¿no? Sí. Habla un chin creol a la gente, pregúntale cómo están. ¿Cómo anuye? ¿Cómo anuye? ¿Y qué más puede decirle? No voy venu tout munio. Bon Dieu béni nous tout le monde qui a regardé vidéo ça. So Zuleika dit nous bon Dieu béni nous. So il parle créole mais il est plus à l'aise dans espagnol là. Zuleika, me dijo tu padre que usted canta, baila, hace todo eso, sí. Sí. ¿Y en qué idioma tú cantas? Yo canto en inglés, en español, en creol. ¿En inglés, en español, en creol? Sí. Ok. Una pregunta. ¿Usted canta en inglés, en español, en creol? Sí. ¿Usted me puede cantar una canción en español ahora mismo? Sí. ¿De quién la canción que usted va a cantar? Es una chica. Ven, cántame un chin, aunque no sea Okay. mucho. Canta un chin. Sorry, baby, hace rato que yo busco otro candidato que yo lo admito por ti y a mí como tú, partita como tú. Wow. Ella canta, esa canción, ¿quién lo canta? Shakira. Sí. Lo canta Shakira, non me recuerdo. Je ne me rappelle qui est moun qui chante ça. C'est un petit petit, comme te dit nous en espagnol, es una niña con un gran corazón. C'est un petit petit avec un grand cœur. Donc pour être moun dans âge ça, les c'est pas moun qui apprend li pour l'el grand pour choisir qui ça veut, les c'est infirmière, li choisir. ¿Qué más le puedo preguntar? ¿Te gusta compartir con los amiguitos? Sí. ¿Y te enseñaron eso en la escuela? ¿Cómo tiene que comportarse con los amiguitos, con la familia, con tu madre? Es que aquí en mi hogar a mí me gusta hacer oficio, pero a mí no me dejan. ¿Tu madre no te deja hacer oficio? No. Y a veces ya me deja. A veces. Pero yo quiero ser una trabajadora cuando sea grande. Sí, pero tú eres una niña, no puedes trabajar tanto, eres pequeña, ahora tienes que dedicarle más tiempo a tu estudio, pero no tanto a trabajo. Pero en mi escuela a mí no me dejan tareas, pero
Lo único, lo que mi profesora me da es que cuando yo me porto bien, ella me da recreo, ella me da bolones. No te, cuando tú te comportaste bien, te dan bolones de todo Sí. positivo. Eso Pero para si yo me porto mal, golpeo a mis amiguitos, me dejan sin recreo y me ponen para afuera para pararme ahí. te ponen de castigo. Sí. Entonces, eso es algo que te ayuda mucho para crecer, para aprender los buenos y los malos, ¿sí o no? Pero, ok, ¿qué me quiere decir? Yo te quiero decir es que en que mi hogar a mí me gusta comer sano a veces. ¿Te gusta conversar con tus hermanas, con tus madres? Guys, si petit la ap di nou la ke la kay li reme fè travay, men gen de pafwa, maman pa kite l fè tout travay, li reme pataje, li reme bay blag. So, ou ka wè se yon ti moun avèk yon gran kè, ki chante en anglais, li chante en espanyol, li chante en kriol, li gen selman 5 ane, so se yon bagay ekstraordinè. Suleika, tu no has ido para Haití nunca, no? No. No, ¿Y yo no he ido. ¿Te gustaría ir un día Sí, con tu papá? Ok, eso viene un día. con mi familia. Con tu familia. Maman de l'eske li ale a Haiti deja, bon li poko jam fè sa, li di oui, ta reme ale yon jou avec maman de l'eske se avec papa, li di nou avec famille. So nou ka kompwen se yon ti moun de gran kèr ki a pale li anvi ale, le ti moun nan djou li anvi ale avec famille, so sa provoke li leve en famille, et si li tap kite République Dominicaine pour li entre Haiti, li ta reme ale en famille, guys. So nou menm ki gran, nous comprenons bien ça veut dire et nous connaissons situation qui empêché qui a empêché les entrer en Haïti avec famille dans un mois de décembre pour les bien partager parents lycée moun Port-au-Prince. So me souhaiter moun qui grand yo qui a regardé interview ça prend une conscience pour plaisir petit temps que lui même qui a grandi qui a envie de passer un bon temps dans le pays. So li assez petit, moi pas expliquer les raisons qui fait maman là papa pour qu'on mener l'Haïti pour le passer un bon temps, mais avec le temps on quoi li a comprendre et nous même tout qui grand yo nous connaissons raison déjà me souhaiter nous mettre solution dans place problème pour nous résoudre tout problème. OK, Suleika, usted no cantó una canción en español y en inglés. ¿Y cuál es tu artista favorito? Mis artistas favoritos es Shakira, Eva Luna, Camilo, Karol G, Becky G y Nati Natasha. Wow, son muchos artistas. No, en verdad yo no tengo palabras para decir. Guys, quand on parle nous de musique hispano, yo nous de non tout artiste les remè là c'est Karol G, Camilo, mucho en pile toujours. Qu'on connaît gen pile nous qui gen pile question nous t'a remè poser li, mais hélas so c'est moi celle qui a posé la question m'a dit nous gardez interview ça qui te question nous dans commentaire c'est premier interview li et n'a gagné là plus souvent dans show n'a gagné là plus souvent dans show so qui te question pour lui prochaine fois nous gagner là encore pour nous poser la question pour ou envie poser lui. Y ahora, ¿no te gustaría ser artista cuando tú seas grande, no? A veces a mí me gusta ser actriz, pero cuando yo era chiquita, a los 4 añitos, a mí me gustaba ser actriz para yo cantar, para yo actuar, pero eso no. Ya que yo ahora tengo los 5 añitos, me gusta hacer otras cosas como diferente. Enfermera. Sí. Guys, moi mandé est-ce que li pas ta remet devenir un artiste, les grand parce que li parler de tout artiste que li remet on li dit non, l'elle te 4 ans, li te remet ça, ta cool te remet art, ta cool te remet ta cool pour la jouer l'actrice, chanteuse tout ça, mais kounya pendant li gen 5 ans, li changer option qui c'est pour devenir infirmière, juste pour le cas aider moun qui a nécessité. So li dit que li pas l'autre vision. Ça m'a dit. Lo que te puedo decir
sigue así, una niña decente, y Dios tiene muchos planes para ti, ¿me entiendes? Sí. Y algo más te quería decirte. ¿Cómo se llama tu madre? Dice la N, pero mi hermano le dice Jessica. Ok. ¿Le quieres mandar un saludo a tu madre? Claro. Mira la cámara y mándale un saludo fuerte a tu mami. Dile que tú la amas. Mami, te quiero mucho, te mando un beso. Y este video vas a quedar como un recuerdo por toda la vida. Cuando usted sea más grande, lo vas a ver. Y Dios te va a ayudar a crecer, ¿me entiendes? Usted va a ser la enfermera que tú deseas, que es tu sueño. ¿Entiendes? Pero antes, cuando yo era chiquita, deseaba hacer otra cosa. Pero a los 4 añitos, mira, cuando yo era bebé y tenía un añito, a mí me gustaría ser de grande una profesora. Pero ya que ella es una profesora, yo no voy a ser profesora. Pero a los 2 añitos, a mí me gustaría, cuando yo tenía los 2 añitos, cuando era bebé, a mí me gustaría ser directora. Pero al tener los 3 añitos después, yo Cambiaste sí, de planes. Sí, cambié. Un artista. Ok, a los 3 añitos querías ser artista. Entonces, sí, pero a los 4 años cambiaste, ya no quieres saber de eso, quieres ser doctora. No, yo quería ser cuando tenía los 4 añitos, yo quería ser actriz para cantar, pero ahora cambié. Ahora cambiaste. Sí. Y una pregunta, ¿ahora cambiaste para siempre o cuando tengas 6 años vas a cambiar de nuevo? Todavía voy a cambiar y a cambiar hasta que voy a decidir la decisión que voy a hacer cuando sea grande. A los 18 años. Sí. Voy a tener mi trabajo. Mira, cuando yo sea madre, quisiera tener una hija. ¿Una hija? Una hija como Guys, espérate, niña, dame un minuto. Parole yo tellement en pile, guys. Tant kou, li ap explike m bagay yo depuis lèl te gen ti l'esprit. Ki sa l te remen lèl te gen 2 ans, ki sa l te remen lèl te gen 3 ans, ki sa l te remen lèl te gen 4 ans. Kounia li gen 5 ans, c'est infirmière. Mwen mande l pou l pa chanje, pou li adapte li avec infirmière lan, li di m jiska prezant. Par konen lèl gen 6 ans ou 7 ans, si l pa chanje d'avis. So, mais c'est ça n'a pas dit, c'est kembe étude li, bon, nous connaissons maman li a papa li, c'est des moun femme, des moun éduqués qui a kembe li femme, li pap jam lage. Ahora, algo más. ¿Cómo comporta los amiguitos tuyos contigo en la escuela? Algunos se portan muy mal, que la profe los rechaza. Cuando Jesús ve a los niños que se portan mal, él se pone muy triste. Porque a Jesús no le gusta eso, que los niños comportan muy mal. No, y si los adultos, mamá o papá, se portan mal con los niños, se ponen más para abajo y eso no lo quiere otra vez. Ok, entonces usted le está pidiendo a los padres y a las madres que se comporten bien con sus hijos y sus hijas. Sí, es que mi papá y mi mamá siempre se portan bien. Es que cuando mi papá está en su casa siempre le envía dinero y él nos quiere muchos a todos. Ok, guys, lisez-nous. So, les mamans ak papa comporte yo mal avec petit yo, bon Dieu pas aimer ça. Mais les yo comporte bien, bon Dieu prend plaisir dans ça. Lui-même, maman là avec papa le comporte bien, papa le toujours porté comme dans kay là, papa le prend responsabilité. So, ça c'est un bagage qui est vraiment important. Là, je crois qu'il y a une leçon que tout parent qui a regardé l'interview ça doit tirer sur un petit monde très intelligente, qui a seulement 5 ans et qui capte tout bagage ça. So, m'a imaginer l'autre petit monde. So, c'est pas celle lui même qui comme ça, c'est tout petit monde net. Petit monde c'est ça nous baillons, c'est les mêmes yo point. C'est ça qui fait l'important pour nous comporter nous bien, pour nous sages, pour nous bailler notre éducation et c'est pas seulement voyer l'école ba manger ba boire, faut que nous chita converser avec eux même Jean lui même les dit ou maman converser avec elle
papa converser avec elle. So c'est une bénédiction yo ba l'opportunité ça, c'est même gens ou même tout qui a regardé interview ça, guys. Converser avec petite nous. So li di nous un pile bagay qui vraiment important. So ici m'pas traduire tout pour nous, mais me garantis nous dans prochaine interview m'a bien pour me faire avec lui. Côté m'a poser les questions nous même nous va le quitter pour lui dans commentaire. So la pour répondre nous plus bagay et m'a traduire plus bagay pour nous. OK guys. Algo más que tú me quieres decir, niña. Cuando yo sea grande, quisiera tener mi propio vuelo, mi propio motor, mi propio carro. Todo lo que tenga, yo quiero, pero solamente quiero desear que yo sea feliz con mi vida. Li di lèl grand, li ta reme genyen propre véhicule li, propre machine li, propre moto li, mais c'est ça qui plus important pour les ti moun lèl grandi, c'est que content, happiness li ta reme lèl grand pour bon Dieu faire vivre avec yon cœur content qui pas jamais fini. Wow. Wow, la felicidad es lo primero que tú le pides a Dios. Vida, salud y felicidades. ¿No te gusta que te molesta mucho? No. No me gusta. No. No me gusta comportarme mal. A veces cuando me comporto mal con mis hermanos, siempre le suplico a Dios para que me haga una buena niña. Wow, les îles pas me comporter mal avec aucun petit monde, mais parfois les fait se comporter mal avec frère, c'est li toujours demander bon Dieu pour pardonner pour le carré recommencer yon l'autre. Puis bon vie guys. So c'est un plaisir pour moi pour me gagner là avec nous dans l'interview dans Oli TV show avec yon partager idée avec yon petit monde 5 ans comme ça pour nous connaître rêve li ça grandi gens comporter les gens bagay yo pour li en tant qu'à côté la vivre là. Wow, c'était un bel bagay et moi vraiment content. Yo petit monde 5 ans, c'est pas nous même qui a mettre parole dans bouche li, c'est lui même qui a dit ça le vivre et tout ça la vivre c'est bon vie positif que tout petit monde dans le monde là ta doit vivre. So yon bravo spécialement un aplauso para tu madre y tu padre, ¿me entiendes? Mándale un saludo a tu padre ahora en el micrófono. Dile, papi, te amo. Papi, te amo. Ok, gracias Zuleika, es un placer tenerte aquí en el micrófono de Holy TV Show. Te espero cuando tú vuelvas después de tus vacaciones, tú vuelves a hablar con nosotros. Sí, yo vuelvo algunos días con mi papá o con mi mamá. Vengo algunos días a visitarlos a ustedes. Ok, muchas gracias Zuleika. Ok guys, c'était un plaisir. N'après encore pour une prochaine vidéo avec Zuleika qui a bien pour le repasser encore après examen li. So pas oublier abonner, like, commenter Oli TV show sur toute plateforme, suivre nous de tous côtés. N'après encore pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.